तुमको से गईर विषय कहली आम जाऊँ से भूत देखा दादा मान देख डाकी आनी से अंधार बही तुम जा देखा मुझे टर्च आने जाइली गईर विषय से बहुत किसी जानते आसना पचार कौन बाहर लगे भाई ना कौन हाँ गईर विषयटा देखा ना कौन हाँ घर विषय दिए तो बहुत डर लगुच हाँ हेले जहाँ तो छुआटा ब्लॉक कर देखा जा पड़ो ब्लॉकटा भूतटा देखा जा पड़ो सी गौर विषयटा शुणिले बहुत आम बयस आम ठूँ बयस बुढ़ा लोक जी थे सी कहते बहुत डेंजर अच्छी ताल पड़िया गोटे ना अच्छे गौर भितर गोटा बहुत बड़ ताल पड़िया अच्छे हाँ मशाणी अच्छी गोटे भितर गोटा बड़ बड़ गछ अच्छी एमती बड़ गछ से गछर अवश्य डाल अवश्य कम अच्छी कि भर कोड़ गुड़ा एमती है 100,000 खंडे बोधे कोड़ अच्छी हाँ आम अवश्य देखिनु कारण घरे दादा फादा सब बड़ा फड़ा जेजे फेज सब कहते सब से भितर बहुत कोड़ अच्छी से भर बड़ कोड़ आसी से कोड़ भितर पूरा टोटाल लाइट गोटा छोटिया लाइट आसवा तो पूरा बड़ एमती हो जी जीव समस्त पूरा डर लगे पूरा से गौर सारा पूरा लाल करदे से डर तापर मझे मझे देखो से सागे सागे षंड 2-3टा आसवे डेंगा है गोटे जन ठिया षंड 2-3टा आसो कार मुंड नाज नथिबो ये सब बहुत कहती तापर भूत गुड़ा भी धड़ा धड़ा ड्रेस पिंधिकी ठिया हुआ बहुत डर विषय कहते आम अवश्य हाल्का फुल्का के जानी बेसी डर आम जाऊना तेणुक आम भाविचु आज ही जा सत्य भूत कहते विराट बड़ गौर विराट बड़ गौर गौर पाखे कि गौर विराट गौर मझे कि अच्छी गोटा जगह ताल गछ माने 4 गोड़ ताल बाउंश ता भितर गोटा अच्छी बर गछ बुढ़ा बर गछ कहते सी बोधे 1000 वर्षर कि बहुत वर्षर बोधे आम जेजे कह आम छुआ बेलू आम देखी बड़ अच्छी अच्छी सी गछ बहुत बड़ गछ से कोड़ एमती कोड़ देखले दिने जन डरी चलो देखा कौन सी गौर आखि पाने बड़ आखि पाइना से गौर पूरा आखि पाइबन से नागी पूरा एकदम टोटाल बोधे 5 किलोमीटर कि 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर बाटे नागी कि बेसी हो पूरा नागी एमुड़ू सेमुड़ू नागी तापर तो एक तो जंगल रहा जंगल पारिना किए हेले देखो केते गौर कौन अच्छी गौर आखि पाऊनी आम देखीचु गौर पर देखीचु अवश्य भूत देखिनु भूत हरिका आम जेज हरिका सब कहते आज आम टार्गेट नेलु जे आम छुआ पुअटा आम कहला जीवा कि जेज बोली तेणुक आम सांग सब पिला एकटा कर आज जा देखा भूत केमी सतरे अच्छी कि ना देखी आसवा आज जना पड़ो सतरे अच्छी कि मिछ जना पड़ो हाँ एबे तो 1:30 2टा बाजी बोधे हाँ प्राय 2टा बाजिला बोधे 5 मिनट की बाकी अच्छी समस्त कहते 2टा पर बाहर बोली चलो आम से पहुँचला तो 2टा बाजी जाता से गौर टपिले बोधे से गौर बोधे एकू से गले बोधे घंटा 2 घंटा विराट बड़ गौर विराट बड़ गौर मझी जीवान स्टार्टिंग फास्ट देखी देखिए जा कौन हो कारण एत भयंकर कौन रात 2टा जा भल संभव नुह देखा ट्राए करा जी भूत बाहर तो देखा तो ना काली भी ट्राए करवा ट्राए कर बुरा भितर जा एकाथरे भितर जानी कारण छोट पिला सागर जाऊे आयस्क लोक भी एत बयस्क लोक भी ना तेणुक आम भाविचु कि देखा बोले कि आप समस्त देखू आ चलो जा बुल बाली देखी देखी चलो चलो कौन कहूँ भूत देखिए ना पूरी रे नो पूरी रे बुलिया कहला संत वीडियो करी आईडी अछि के तू काढिलु त आलु बंद कर तू चलो अब जीवा गईर मझी की देखिया ताल पड़िया से जगह ना हो ताल पड़िया मशाणी से जगह देखा आज जना पड़ी कि भूत कि ना सत कि मिछ टच मार पूरा अंधार है जगह जंगल दे जा पड़ू ना धीरे धीरे चलो बापा रे कि बण
ଦେଖୁଛ ଆସିଥାଉଛି ତ ହଁ ବା କି ରାତିରେ କେବେ ଆସିନି ଦିନରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଛି ରାତିରେ ପଶିକି ମାରୁଛି ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ହଁ ଲାଇଟ୍ଟା କ'ଣ ଜଳୁନି ବୁଝି ହୁଁ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଜଳୁନି ଲାଇଟ୍ କାମ କରୁନି କି ଦେଖ ଦେଖ ଭଲସେ ଦେଖ ତା ଉପର ଲାଇଟ୍ କାମ କରୁନି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ହଠାତ୍ ହେଲା ଆରେ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଜଳୁଥିଲା ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଇ କ'ଣ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ହେଲା ନା ହେଲାନି ବା ନା ସେଟା ଭିତରେ ସୁଇଚ୍ ବସିଗଲା ହଉନି ତ ଆମେ ଆସୁ ଆସୁ ଗଳିର ମଝିକୁ ତ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଟିକେ ବାଟ ଆସିଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦାଦାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରଚ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହେଇପାରିବନି କାରଣ ଟ୍ରଚ୍ ନାହିଁ ବିନା ଟ୍ରଚ୍ ତ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ଆଗକୁ କାରଣ ଇଏ ବଡ଼ ଗଳିଟା ଆଉ ଦେଖିବା କାଲି ଆସିବା ପାର୍ଟ 2ରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ବନ୍ଦ କରି ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଟ୍ରଚ୍ ବି ନାହିଁ ସେ ଆସୁ ତ ଦେଖିଲେ ଗଳିଟା ଗର ଦେଖାଯିବନି ଗଇର ଲାଇଟ୍ ହଁ। ଦେଖାଇଥାନ୍ତା କି କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ଆବାଜ ଫାବାଜ ହେଉଛି ଟୋଟାଲି ଟ୍ରଚ୍ ନହେଲେ କ'ଣ କହିଲୁ ମାନେ ଆଗକୁ ପାଦେ ଗୁଛି ହେଉଛି ହଁ ବା ଡର ଲାଗୁଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ଆଇଲେ ପାଟି ହଁ। ମାନେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଆବାଜ ହେଉଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଯିବାକୁ ସାହସ ହେଉନି କାରଣ ଟ୍ରଚ୍ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରଚ୍ ଯାଇ ହେବନି ମୋବାଇଲ ଟ୍ରଚ୍ ତ ଯାଇ ହେବନି ଅସମ୍ଭବ ଲାଗି ଆଣିଥିଲି ଗୋଟେ ଭଲ ହଁ। ଟୋଟାଲି ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ହଠାତ୍ ଆସୁ ଆସୁ ହଠାତ୍ ହିଁ ଖରାପ ହେଇଗଲା ହଠାତ୍ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଖରାପ ହବ ନା ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଦୁଇଟା ସୁନସାନ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ଯେ କିଛି ବିପଦ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସଂକେତ ଦେଲେ ଟ୍ରଚ୍ ବି ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖିବା କାଲି ରାତିରେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବା ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଣିବାନି ଟ୍ରଚ୍ ଭଲ ସଜାର ନେଇକି ଆସିବା ଦୁଇଟା ଟ୍ରଚ୍ ଆଣିବା ତାପରେ ଯିବା ଦେଖିବା ହଁ ତାପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ତ ପଶିଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏତିକି ବନ୍ଦ କରି ରହୁଛି କାଲି ଆସି ଦେଖିବେ ଆଉ ପାର୍ଟ 2ରେ ଚାଲ ଏତିକି ଭାବୁଛି ଆଉ ଚାଲ ଆଉ ଘରୁ ପଳାଇଛୁ କାଲି ସକାଳେ ଆସିବା ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ତ ନା କାଲି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବା ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍କୁ ଆସିବ ଟ୍ରଚ୍ ହଜାଡ଼ି ଆସିବା ଟ୍ରଚ୍ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଖରାପ ହେଲା ଇଏ ବି ଛୋଟ ଟ୍ରଚ୍ଟା ଏଇଟା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଇଏ ବି ଟ୍ରଚ୍ ପକଡ଼ୁନ ମାନେ ଅଳ୍ପଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗହିର ଜଣାପଡ଼ିବନି କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗହିର ହେଇଛି ସେମିତି କହିଲେ ଦେଖିଲେ ଦେଖିବା ହଁ ବା ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ କ'ଣ ଦେଖିବ କହିଲେ ହଁ କ'ଣ ଦେଖିବ ଏ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ଆବାଜ ହେଉଛି ଘର ଆସି ପାରୁନି ଆଉ ଏଭଳିଆ କଥା ଶୁଣିବି ନହେଲେ ଯାହା ଜୋଡ଼ା ଟ୍ରଚ୍ ଆଣିବା ନିହାତି ଟ୍ରଚ୍ ଆଣିବା ହଁ ଜୋଡ଼ା ଟ୍ରଚ୍ ନେଇକି ହଁ ଚାଲ ଆଜି ଏମ୍ କରିବା ଦେଖିବା କାଲି ଠିକ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ଏଇ ଦୁଇଟା ଟାଇମ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଆସି ଦେଖିବା ଆଗେ ଖାଲି ଦିନରେ ଆଗେ ଆସି ଦେଖିବା କହିଲ କେଉଁ ଜାଗା ବସିବା କେଉଁ ଜାଗା କ'ଣ କରିବା ପହଞ୍ଚିଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୂତ ବାହାରୁଛି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆଗତ ପେଣ୍ଟା ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବା ହଁ ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଚାଲ ତାପରେ ଟପ୍ ଚାଲ ହଁ ହଁ ଗହିରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇଟା ଆରେ ଗରିବ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଗୋଟେ ଫୋକ୍ସ ବାଜିଛି ତ ମୋର କ'ଣ ଲାଇଟ୍ କଟିଗଲା ହଁ ହଁ ଲାଇଟ୍ ସେ ଲାଇଟ୍ ରହୁଛି ଫୋକସ୍ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଜଳୁନି ଫୋକସ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁନି ସେ ଯେଉଁଟା ମାରିଥିଲି ସେଇଗୁଟା ହିଁ ଜଳୁନି ଆଉ ବାକି ସାଇଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ସାଇଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଫୋକସ୍ ଲାଇଟ୍ଟା କାହିଁ ଜଳୁନି ସେ ନା ଏଇ ଲାଇଟ୍ ରହୁଛି ଫୋକସ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନି ବା ଫୋକସ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ଯେମିତି ବେମାରିଳିଆ ଜଳୁଛି ଯେମିତି କିଛି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି ଏମିତି ହଠାତ୍ ହେବା କଥା ନୁହଁ ଲାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା ସବୁ ଚେକ୍ କରି ଏମିତି ବେମାରିଳିଆ ଜଳୁଛି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଟିକେ ଟିକେ ଜଳୁଛି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ନା କିଛି ନା ଭାଇ ଜଣା ପଡ଼ୁନି କିଛି ସୁଇଚ୍ଟା କ'ଣ ଏମିତି ଖରାପ ହେଇଗଲା ସୁଇଚ୍ ଖରାପ ନା ବଲ୍ ଖରାପ ହେଲେ ହଠାତ୍ ଆସୁ ଆସୁ ବଲ୍ କ'ଣ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା ବା ଟୋଟାଲି ହଠାତ୍ ଯେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ତ ଟୋଟାଲି ଡାଉନ୍ ହେଇ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଜଳୁଥିଲା ଆସେ